Gdje ste ljudi, Joel ovdje. Danas ću vam pokazati neke mogućnosti igrice Sleeping Dogs, koja je po meni odlična, baš odlična igrica. I ima dosta mogućnosti. U igrici većinom su tuče, šta ja znam, Kina, neka, Japan, nešto. Ching Chung Li. I to. Evo, na početku igrice ja sam prešao nekih prvih, šta ja znam, 4-5 misija. I već sad dobijate neki stan, kao da je rupčaga, ali nema veze. Igrica je dosta realna, ali ima dosta propusta. Na primjer, može da se uzme nešto da se jede iz frižidera, većinu stvari radite desnim klikom. Ono je pa najbitniji u igrici. Gdje baca smeće. Barem neće mora čistiti. To je jedna od stvari. Možete također ići spavati, ako nije ništa naročito. Zaspe u jednom položaju, probudi se u istom. Ali dobro. To svega traje, šta, 2 sekunde. Za nas. Ovdje imate ormar, možete se presvući. Sve desnim klikom isto, ima dosta, ja sam kupio ove odjeće. Dosta, ali ne da mi se sada to pokazivati, da vam pokažem šta se sve može u igrici većinom raditi. Također možete ići u WC. Desnim klikom se zatvaraju ova vrata. Ako se to može nazvati vratima, šta su ova neke zavise, tako nešto. Možete da obavite nuždu. Malo popio. Pa se dosta išoro. Voda se ne pušta, ali dobra je, ne vezi. Mogu se oprat ruke. Umiva se preko naočala. Dobro. Ima tako tih nekih sitnih propusta, mislim, koje meni ne smetaju. Valjda neće ni vama. Ne zamjeram na tome jer igrica je stvarno odlično urađena. Komšnica se svađa oko momaka. Standardno. Što mi stvarno super u ovoj igrici su tuče. Tuče su stvarno ekstra, nema šta. Ja pravim ovog mamka. Ej ti. Sad ćemo ga obarti. Dobar. Desnim klikom pravite kontra napad. Kada vas neko napadne. Mislim da sam ga ubio, jes. Šteta. Ovdje ima parking. Parking imate jedan motor na početku, ne znam, poslije će vjerojatno se moći stavljati još automobila. Onda šta još? Da. Ima dosta automobila i novih i starih, većinom su isto neki kineski automobili, nešto. Sve slično ovim poznatijim modelima automobila, ali samo drugi nazivi neki. Standardno kopiranje, ali dobro. Možete uzeti taksi i on će vas odvesti kod želite u gradu. Ali ne, ja pokazat ću vam sad to. A ne to. Ja sam oteo taksi nešto da ga iznajmim. Imate ove neke kineske stanice neke, šta ja znam. Men se nijedno ne sviđa. Auto je dosta super vozda. To je smrlo. Jedna stvar na koju nisam navikao, pogotovo je vožnja lijevom stranom. To je nešto na što stvarno nisam navikao. Uvijek pogrešim stranu, a sad ćemo uzeti motor. Desnim klikom, kao i sve ostalo. Motor je jako teško voziti. Jako je teško voziti motor jer je jako teško, nekako trza kad se upravlja, kad se skreće. Dosta motor trza. To čini baš teškim za upravljanje. Evo opet lijevom stranom. Ali dobro.
Ostaćemo sad i motor. Ima neograničenu zalihu kaciga na zadnjem sjedalu. Stalno ih vadi odatle. Sad ću da vam malo pokažem tuču. Tuča je odlična. Ima dosta mogućnosti. Kao što vidite. Sad na primjer, sad ću ja njega zaganjati. Evo ga ćemo. Baš je odlično urađeno ovo. Za tuču. Flying kick. Što isto ekstra, možete ga ovako zgrabiti. Odvući ga, pa ga od nešto ovako baciti. Glavu mu razmrskate. Tako reći. Desnim klikom, kao što sam rekao, se branite od njegovih udaraca i dajete kontra udarac. Sad na primjer zgrabit ću ovoga. Možete mi također, ovo je isto odličan potez. Držite lijevi klik i on ga baci od zemlje glavom. Onda, šta još? Da. Sam kad bi našao odlično preskakanje prepreka sa space. Baš sam što raditi. A sada ne može se papiti ovdje. Preskače ovako prepreke. Što je isto odlično. Kad srušite ovi stubiće kolima, dobijate pare. A sad ću se malo potpuno sa ovim. Kakav potez. Šta igram je jedan dan, već sam sve uspio otkriti poteze. Ovako kao bara, sad ga dignete, držite F. Jedna od boljih stvari su ovako ove govornici ovo. Kad njima priđete i kliknete F. Sad sam gubio. Jasno, šteta, moram naći novu žrtvu. Evo ga, nova žrtva. Čekaj. Oborila ga kanta. Kad priđete govornici, pokazat će vam se kao da ona će vam biti crvena i ostali, nije samo govornica, ima i ostalih mogućnosti. Prikazat će vam se kao slovo F da kliknete, da će vam raditi kao neki potez nad tim. Onda, sad ćemo ukrstiti neko auto. Auto uzimate desnim klikom, kradete. Priđete malo vratima. Sad zgrabite njega. Ne. Idete kolima, ne znam sad s koje strane. On uradio potez kao što je to sad bilo. Sad ćemo ga dići. Sad ćemo ga s druge strane. Ima još jedna mogućnost s kolima. Sad ima da ga stavimo u gepek. Ne. Slupam je auto i ovo. Evo. Sad će ga malo od gepek i gepek. Znači stvarno ima baš ekstra poteza. A sada ćemo ga izvući iz gepeka. Ako je još živ. Jeste. I on radi ovaj potez. Ovo je meni definitivno najbolji potez. Znači tuče su baš realne. Što se tiče vožnje, šta, vožnja automobila nije toliko teška. I ima dosta različitih automobila, različitih tipova automobila. Skadi čovjeka. Ima različitih tipova automobila, baš dosta. I što više prelazite, to vam se više otključavaju i novi automobili, evo na primjer da vidite mapu. Otključavaju se nove prodavnice za odjeću, za... Sad ja sam sam bio na jednom djeliću ovako, evo sad sam proširio grad baš dosta, a šta sam prešao prvih par misija. Tako da vjerujem da će biti još nečega, ako nisam sve već otvorio, šta znam. Imate ove za kupovinu odjeće, parkinzi, onda za kupovanje auta i svašta nešto. Radite za neku mafiju, kao Rising Sun se zove. A vi ste zapravo policajac u ovoj igrici, koji je upao u bandu kako bi on sve otkrio o njima.
i kako bi strpao nekog u zatvor. I zapravo ste vi svo vrijeme policajci, ako vas policija ganja i hapsi i stalno vas vade iz zatvora. I šta još? Da, motore. Motore je jako teško voziti i ne volim ih nimalo uzmat. A šta svirate više? Motore je baš jako teško voziti. Jer kad ih vozite baš trzaju, baš puno trzaju. Sad ćemo da uzmemo iz gepeka oružje. Da ne trube toliko. Sad ćemo ovako. Ajde, baš je realno sklupa im prozor. Tako neke stvari. Gore pravio grebotine, ulupi se. Možda skoči ovako. Ovo igrica je baš je odlična što se tiče tuča, znači najviše se radi o tučama. I što se tiče vožnje automobila, pa eto daću 7 od 10, motora, ne znam, 5 od 10, jer ne sviđa mi se to trzanje motora, a što se tiče tuče i efekata šta se možete raditi, to joj dajem 10 od 10, čista desetka i baš je odlično. Prijebimo malo ljude. Igrica je baš odlična za iživljavanje nad drugima. Malo ga zavrtimo. Policija je glupa, kao i inače, i lako je pobjeći policiji. Ovo je hitna. A policija vas neće ganjati ako ubijete nekog samo ako je blizin policajac, što će vam se dole u lijevom ćošku na mapi pokazati kao plavi čikica. To će vam biti policajci, a plave zvjezdice su vam patrolna kola od policajaca. Mislim da je to sve. Pljačkati ne možete ljude, niti prodavnice, barem ne još, ne znam ko će moći poslije. Mislim da neće. I to bi bilo to. Mislim da sam sve rekao što se tiče igrice, ne znam, daću vam download u deskripciji. Lajkujte, subscribeujte. Ako vam se svidjelo, dobit ćete link od provjeren link, to je download koji sam ja skinuo. I nadam se da ćete uživati igrajući. Igrica je samo za Vistu i Windows 7. To bi bilo to. Hvala što ste gledali i doviđenja.